Imate mogućnost da zabranite ili zaključate pristup bilo kom kanalu iz liste. Pristup takvim kanalima moguće unosom šifre koju ste definisali u opcijama za zaključavanje. Fabrička šifra je 1, 2, 3, 4. Da bi promenili fabričku šifru, potrebno je ući u meni, zatim biramo podešavanja, u okviru kojih se nalazi opcija roditeljska kontrola, sa stavkom opcije za zaključavanje. Kucamo fabričku šifru 1, 2, 3, 4, a zatim tasterom OK potvrđujemo unos. Strelicom na dole dolazimo na poziciju 1, unesi novu šifru. Polje za unos nove šifre postaje žuto. U njega unosite novu četvorocifrenu šifru i dok to radite, u žutom polju vam se pojavljuju zvezdice. Unos nove šifre potvrdite tasterom OK. Nakon toga, prebačeni ste na poziciju 2, gde još jednom treba potvrditi novu šifru i pritisnuti taster OK. Sada je fabrička šifra promenjena i dugmetom Exit izlazite iz svih menija. Zaključavanje određenog kanala. Na primjer, ako želimo zaključati kanal RTS1, potrebno je ući u meni, zatim biramo podešavanja, u okviru kojih se nalazi opcija roditeljska kontrola, sa stavkom izaberi kanale za zaključavanje. Kucamo fabričku šifru 1, 2, 3, 4 ili novu šifru ako smo promenili fabričku. Tasterom OK potvrđujemo izbor. Pojavljuje nam se lista kanala sa koje strelicama gore-dole biramo koji kanal želimo zaključati. Izabrani kanal potvrdimo tasterom OK. Pritiskom na dugme Exit pojavljuje se poruka koja vas pita želite li da zapamtite promene. Strelicom na levo izaberete opciju OK i nju potvrdite dugmetom OK na daljinskom. Sada je kanal RTS1 zaključan i za pristup je potrebno uneti vašu šifru ili fabričku šifru 1, 2, 3, 4 ako je niste menjali.